Be loba choli, lobo lao, alu ka chel ki jo dujo ma winyo leb luo, an tien na tiki lagam ma pire tek. Dong lagam ma mega tie ma lupe, ki lok ma utim Bosmic Otim pariemo, uloge kom an, uloge kom mamana, ki ulogo ikom babana. Dong tien na bitero family ma mega ma be bot won ma chalo luo nation no duju wek wono niang ana beda nga. Kidong family mani ma ana aki ye. Dong an machado His Excellency Dr. Daniel Soka. An mamana nye Grace. Dong Grace machado mamana en obedo nyapa Daniele Ochan. Man me palabek. Daniele Ochan obedo word pa altimo apire me palabek. Donc Daniel Ochan wono ngeo ni obedo la dit me prison noko i East Africa lo ma base unyo office ma mege ma dit obedo Nairobi Kenya. Ma obedo Nairobi Kenya pe mwaka ma pol ingeye British okobo en ma chalo la dit ma loy wi prison i Uganda. En kwara ye ma en Daniel Ochan owero tien wa chawani ma vuch chamo kirio. Dok gino breakfast. Gichamo kirio ni anachel, dok gino breakfast. Ento ikare pamuni, uno mavuch, chamo kichel kiken, in a day, unyo ni anachel. Dong Daniel Ochan kachel gen ke dagone ma kiluoni Getrod aya, dagone ma eno nyomien ode. Gunyo alolotieno, malupe kit magi. Daniel Ochan kachel ki Getrod aya, man me palabek, Gunyalo Rafael machalo latien gime achiel unyo firstborn. Inge Rafael gunyalo tol. Anko gine anti tol. Magunyalo anti tol manye kikome Filomena Achiro. Inge Filomena kinyalo twins ma obedo uchen gen kidupio. Ma watiki Uncle Paul kachiel ki Uncle Didi. Inge Uncle Didi kinyalo Okelo. Inge Okelo kinyalo mamana manye Grace. Nyo Adong Grace. Inge Adong Grace kinyalo Uncle Peter. Inge Uncle Peter kinyalo Uncle Charles. Inge Uncle Charles kinyalo Auntie Credit. Mana ye family pa mamana obedo Latin menama angwen. En ikitma chuli kiluoni Adong. Piana dong lobo nge Okelo. Unyo dong lobo nge Okelo. Dong actually malupe ki family pa babana man Juliana genki Jalon. Dong Juliana genki Jalon gunyalo Okech engineer Okech ma ena ye babana. So engineer Okech ena ye babana ubedo firstborn pa Jalon genki Juliana. Man me parabe. Bene. Dong inge Okech kinyalo Helen. Inge Helen kinyalo twins. Munu uchen gen ke apio munu berudi. Inge twins kinyalo Okelo. Meno kit ma mien babana unyalo kede. So babana nye Okech. Babana nye penye aturu yuk. Aturu yuk obedo mien Jalon. Umien kwara matidi ne. Ena ye
eni ma winyo Otim Bosmic wuod Pariemo Vuaro kenyeni atuko yuk pe obedo babana atuko yuk obedo omien kwara dano wenge lok enuni ukumu tilingit gi wenge lok enuni ulwen digi may he so rest in peace get weng no gingeo lok enuni weng family line wakero wadu kere unyo makonic entie omien ukumu tilingit matidine so lok ma Otim tiga logo neni ti logo goba ti logo ni wek an chunya ochwe unyo en yin yo mo mechwer chuny an dong actually an mamana okwano imuchwini unyo chen St. Jana Lilowom Memorial College makama en openye ye karcha no keluoni muchwini SS Karma en openye imuchwini SS obino okwano ikidumai ma openye iye level so mamana in 1980 ene ujoining ki sukukul ilu Memorial College ma kumbelti imuchwini ente karcha no kiduoni imuchwini SS mamana penye kenyu ikarma penye level ikidumai that is in 1986 later uchero okwano nursing mama mana okwano nursing as a clinical officer all along and obedo machado daktar so Otim Bosmic wuod Pariemo pengeo mamana peonero mamana dong umigi mamana ario kombedo giti professors madon Uganda Nero mamega giti professors madon and they are top professors magi aki ya choli an nera maulubuko mamana ma ene Peter obedo la fony pa Bosmic Otim nera chel obedo baza en obedo ka konyo Otim kar maduong tutwal Otim uno chente mecholo bedo pego tutwal bot en pien en okwano pego mabere chuchoke obigoye chim ki Bosmic Otim pien ogamo nama chim pa Bosmic Otim ki bora en lok ma Bosmic Otim ulogo ni lok mechwe chwin tutwal dong mamana onywalo Daniel ene an abedo firstborn pa mamana inge Daniel kinywalo Geoffrey inge Geoffrey kinywalo Philomena inge Philomena kinywalo Philip inge Philip kinywalo Emmanuel kinywalo Amy so man eruni kira mamana lutien pa mamana eno one watie lutien wobe angwen kila tiena nyaga achiel meno eruni lutieno ma mamana onywalo dong babana mati engineer mati engineer ma yuek ma obedo engineer mu yuek butie kit gumaka maduong tutwal tie kit gumaka maduong ot kofmo ene uchako gedo ne ni chake waki foundation waki plan para gumer kitio kofmo babana machalo engineer ukech obedo la rem president me Uganda man eni kiluoni General Okelo Tito babana obedo la rem General Tito Okelo machok tutwal en ela obedo engineer ma Tito Okelo obedo katich kede igedo ne weng kawane ot pa president wamachon Okelo Tito matie gulu ot ene babana ya ogedo ni chaka waki foundation ne
babana obedo chalo engineer madit imubende pimwaga maduong' dong babana uno dago ne ma achiel ma obedo Muganda ma en obedo anyiera mubende ma ake ganke unyo iganke paka baka gi so mamana obedo dago me ariyo bot babana dago pa babana me adek obedo lamin minister makombedo anti minister of internal affairs ena ye obedo dago pa babana me nama adek atiep ti wu awejo ki wu ni babana obedo la rem Tito Okelo machok tutwal mauno gipogo pieng'wen en gedo madit ka inero gan Tito Okelo ma matie ikit gum unyo opposite YY ma yamo bedo school abiyago ni school eno no kiluongo ni Oxford College obedo kenyo ena ye ot eni ni chaka waki foundation ne babana yo kwenyo gena yo kwenyo ena yo gedo ena yo mago contract weng dok again in 1990 ma Tito Okelo udugu gang e Uganda Tito Okelo okwanyo dok babana to meno mauno wati Kampala ubiro kede kit gum in 1990 ki 1992 ene ot enuni ke medo ki gedo mukene enuni mur gedo pa president megwa machon Tito Okelo dong la mien Tito Okelo watie kelo pieno ang'wen watiki Gerald watiki Brenda watiki Gladys watiki Acheng an lutieno pa babana wana wobe watie apa watiki anyira watiki anyira aboro wan machala wobe watie wan apa so lok ma Bosmic Otim logo juini e komani uno bedo lok me chwe chwiny kibot an ang'eyo abedo ajaro ne ni lok me ababa nyabal karina but umigina kombedo gitika tero lok enoni dok gin magitie very serious gitika ter lok enini as something very serious kon giwajo ni Otim tie ka misusing unyo tika lok goba about miengi dok giti wajne ni Otim tika lok goba ikom wongi so ayela pe Otim an kar duju awechi awajo ni ka initamo ni lweny ki Daniel Soka no itika lweny ki followers makaro aliba para bero magi following an jui on social media kino itika lweny ki lukwai ki dogang pien babana kene ti lukwai kitiki lukwai 100 ki piera bichiel wi aboro lutieno ne wachiel ki lukwai ne watie in total 100 ki piera bichiel wi aboro dong i family pa mamana ge Daniel Ochan tie ki lukwai 100 ki piera bich so ka initi lweny ki Daniel Soka no itika lweny ki dano maduong' tutwal dong anko lachiel ma en te professor ma en ayo no tika chung matek ne wege gimi degree bot Otim chia winyo Otim doge okaro uyero yetoko en ayo miyo tek umiyo chwe chwiny uweko wayo ni an
amigi nama chimpa Bosmic Otim. Ma forwarding nama chimpa Bosmic Otim. Kibot jo egoni roduju. Magitiki koro ikom Otim. Dong dutwa megwa ukiru tim mi dong. Ubibenu mone mada binaka. Mone kado ineno wa family dong udonya ka ye utim tamani ti lwen keda keken but this time o dong way level my family. So jui kar dujo waje bot Bosmic Otim ni timbe pe ilwen ki lupalabek dit tok dit ma pe wache dong la mien getrot ma ena ye mien mamana la mien ma dit ena na uriema ma ena obedo IGP ma chonni eno nyomo kidong la mien getrot ma ario ne mukene ena ye unyome ki utema alimadi ma en obedo prime minister me Uganda. So jui awaje bot Bosmic Otim awai Daniel Soka pegin matidi in petwero luen ki Daniel Soka. Dong firstborn ki family pa limadi firstborn pa la miena dana ma en Gertrude en obedo Bill la Joel en obedo firstborn pa la mien adana kilo tieno mukene giduong. So Bosmic Otim pengeo an dok lok ma ente logone komani weng lok goba atugo yuk obedo omien jalon an lupala bek weng gingeo ni an la kwaro pa jalon an la kwaro pa Daniele Ochan weng me pala bek. So lok goba ke lok min ke lok vodo Otim Bosmic wot pariemo ugikoko ikom an ugikoko lok min ikom an. So lutwa atamuni agonya wiwu maleng mamana waichawani mwagane futpe owa piara bichel ento ngat makiluo ni John Orea la dit ki kwara makiluo ni Jalon loy Jalon ki mwaga madua ta chidori mamana matie almost ichais pa la kwaro pa John Orea mamana dok chako bedo dako pa John Orea nining mamana dok chako bedo dako pa John Orea nining ma John Orea ti kwaro John Orea ena ye unywado mien Bosmic Otim kon kiken bene la dit ki mamana Otim Bosmic in ki nyweli in 1980 ni ki kome okui in ki nyweli i bolukui pa obore in ti ngoya mwagane ngoya ni ki nywelo in 82 in peke nyweli 82 Otim Bosmic wot pariemo in ki nyweli 1980 eni lok mawana ngeyo weng abianga ni dwoko mer mwagani e kair madong itiga pon PLE angeyo dar mapol gitimo gin enoni Bosmic Otim nye ki kome okui pien ki bolo ki nywelo e kair me bolo kui pa obore me 1980 mo bore gu chunga chiel ki Museveni gi Samugere gi neno so logada umiero bed logada dok logada gak logada eno weko jui awaji ki Bosmic Otim ni kabieno kalok peo mat jai ubien mati soba kabieno kalok peo lok ki te ba unyo peo bet ka tich ki wifi pa te ba
Unyo pe beri kwa me ba ka dong biro ka lok ke dano ni biro ka addressing dano. Ma amaro geo in me beru ki sitting room mabe or ti ka itim addressing dano. Ma itim addressing dano no maro jai yoko no mero ko lo ki weng peti coordinated. Ilogo tin digi lo ki pat. Ilogo tin digi no lo ki pat. Pa keje kon foro wasi pen foro wasi ma pol ge wajo ni gin giti ka free file giti ka lobo kori YouTube menera babani me witnessing mingi weng ki gin ni mai logo neno so malupe ki lok eni uchaka tin ngat mo ke ken ma utimu nyono tiene utimu deno chene ne utimu uyajo nyare utimu kwaro chete ne utimu gugamo chene ne pe go ewe unyo tim ukwanyo nyare nyo labo cholu gimo unyo okel report pa lokomotiv moy ken bora abi beru ka yar de kamaleng pililililililili kwiji abi ker lokomotiv teng awajo mabe ni mone wo kirutim pe gik mone wa kirutim gik no wan wa kwede weng wa pe makwo mone wa kirutim obi ko bo wa kom lu pikulu elutino wa to bi ko pe wa kom du koi wa dok mone pa utim mar kirutim pe bi gik dok pe bi gik kir kitim ni ning gimo ma yubu be pe dok gimo ma rojo kin bo peke dok be peti ruot mo nyola dit mo ma ta mede en twer yubu kin wa kir Bosmic Otim ma twal pe yupe pe twer metek ki maro ngat ma chobu wani uloyo ko nyu ngar lwenyi komi for all these years pe twer maro fut kede pe twer ribo we meche kede pe twer riba tabo cham kidano ma kumeno. So lok komutim la mane putim moke ken uke la loke abi kero kamaleng weng utim tiga lok goba kenya ni werban nya peni ara exposing en actually be pa exposing a lo rati piano tim o wero nya ko chani makiluoni patient ti deno chan kila tiem no weng o wero chan ke piet to weng we mego la tiem cha benetiki tuo tiki bu ya dunu awaje logada la bo an uno tim pe chako cher ka go chim bot marone mafuri o go chim bot marne la wo all these years no pe ye lokere but Daniel soka o kero kwiji para tim wiete du line so bot patient o bedu ka voro ko pa patient no kwiji Mrs. Mau bedu ka voro ke ko pa patient wen te borakan abi bieno ka exposing o team kwiji in the next 2 hours or in the next few hours from now abi bieno a exposing o team abi kero lokomotiv kwiji team me Australia go kelo lok como team wenkan mes ke blunders mau team utimo mau chere Australia team me UK go kelo lok mes mau team chero Europe Denmark ginu timo kuno weng lokomotiv weng tekan lubanya me kit gum o mete ke kelo lokomotiv abi yar weng wunju mau tipa de ke chir ke guru ingat moy ken mau team den cher ni mo ke loke bora wa big abi ka ju tim kwit utim abi moy ma pebi dok ka chung wa ka moy ken dok pebi chung ka mo iloba chuli kidwa LC1 winya mabe kidwa LC1 pebi chung ya chuli kora atika bino Rongani His Excellency Dr. Daniel Soka